Mame Mau Akwaba and Faumbra Ghana in some TVGH so what frame Adjoa searching. I was a vomichao. Baby a video way eba when be a pacho me de or strabo for the esra say nyato boasie neti video no kwasi awie neti asem na me kana se ansa na wo comment bia wetimi atworo hwe Ghana won Ghana fo ho there were very big problem kase pa wo Ghana ha na problem ye woni nyina eye ya adwen mu enye o man we na sika ni mu enye ye mpani mfo no munim ne ekọ ana se bia boni bi ne aye obi na o punish ye ya problem ha Ghana fo ni nyina ne de ye kom ni nyina ya adwen we need to have a recycle of our mind. Okay? President John Mahama ama Ghana fo ni meguase. President John Mahama wa ma Ghana fo ni meguase. I tell you. President John Mahama me akasa me president. Wa be ye vice president for 4 years. Wa be ye president for 4 years. Ye ba mu governance mu experience a. President John Mahama currently obi enu wo say experience ni chen papa yi. Papa yi tena efie for 8 good years our position na oil leader of NDC. Our to Ghana for ni nyina team on mu problem bi o kaso Ghana nyina team ni nyina. Promises are President Mahama promise Ghana for GDA to abadi man 1.5 year ni. President ontumi for fele ba akokra. President John Mahama ontumi for fele ba akokra. Sisia uye nurse ni na se ofa ka ana se uye nurse na ugina kwan na opeka akra na obi ampese oyema o lift because abana mko tu ma President Mahama na musi alawa na yaje abano ye nko tu ma kufado ye beto ma President Mahama no obi obehu nurse ni bia na nipa ko no buafu on se na nurse 4 year demonstration kwa obi adwin ko so obi akra mfi wo on se the public servant teacher for kasako obi antie obi edi o matem. And then Mama I'm a teacher for nurse for look stupid in the eyes of Ghanaians. Simply because President Jomama Ay3ka nsem de be chere a nurse for ni a teacher for any emebu ne wokurum ha. Say oba baba ye nyame yie. Ama we all fall into that perceptive ideas no. Any information or the maye no. Ama ye di koto aba. Ama omu ni ye nya adwen omu ni mapani nya adwen that time na ene no omu anya ye. Nti ene ye ni mu egu ase. Ewo man mu ha NDC and Mahama o man ye Ghana fo ni megu ase ene nipa o company Mahama ni nyina ni megu ase but omuntimi mabontin beka but within them no they are very disappointed ene aura yenti wasem bia gay bill no yenti wasem bia galamsey yenti wasem bia 24-hour economy yenti wasem bia yebe employment automatically yenti wasem bia. Promises are Mahama di share Ghana for even including Okadas. Say ba Okada ye betimi legalize ambo Okada for ni na ye free and they could be say Okada for and money omo femu wa Accra. Police for chi omo say chi omo 2005. Asa na eja o. Ebusia for President John Mahama with per experience or wopa any abaye ko 2 man no. O ma yini megu ase papa. Ye nu ye hu o ma ya tan fo anya ye papa. Wama bibia ye off okrum a ekuafo krasu ene omo ye ekua wo areas ni nyina omo sensi form omo nu omo se omo san lie ekoto abadi ma President Mahama ba you see emre nyanko akire ma catch us say video no fie kosi awieye na o hwe awie a ansa na wetimi akomete na ehu se enye MPP ni NDC na meka President on the Mahama ejidi ayenya wonimu abaye koto ye any experience owo as a vice president as a president before any ena amamu no buna menwa enko yi o ene ye utohwa ye nto inflation ye single digit emra na mo ba abem first year akwa na inflation nya ma afom kra no iron rods etime free baby e wona badu 6000 ene minu ka say inflation ye single digit. Nemum iron rods na say free 6,000 akọ 7,500 ene 13th May 2026
and no koto iron rosa 7,500. Meanwhile emra inflation kwa nyanko 3% no kwa no na mudi motimi di iron rosa number 6,000 yetimi koto ko sidan and no koto iron rosa akodu 7,500 eni mo an na eko inflation su single digit and the dollar na odi usi wati so no dollar no wati so me fa dollar nye hwe omo a mu dollar no omo mo kra ne ma free abrochireba and no be ko fa de free abrochireba no do portal AI and a creative price man so nkotua na price no mutwe no times 3 tinema no de ba ontimi nti so di sa dollar issue no de ba no me den ayama me ndc ni mi amwa me Ghana ni mi amwa me so the dollar and the inflation have not have any effect on me. And local nema wo share your boss obeye no. Nye na wo ye. Wa nyi ba konkra. Wo de hwe ade me de boss share wo de share no. Me de betu so. Me de boss share Mahama share Ghana fo no. Ye tie ye ko to aba no. Hwe sa boss no. Na ye hwe ade na ye mesese me ba. Hwe wo de hwe boss no de tu so no. Na bisa wo se mu ne na wetimi aya na. Let me address President Mahama and then I push for directly. And I no pay. CID for on another social media activist of MPP. Na yen nyina nim se ne ba akusi. Omo be manipulate emra no etiti ane fa ho pieso. A violate ni freedom of speech Ghana constitution no e de ama no. Na President Mahama, you are the greatest beneficiary of abuse of power so ye dey kan MPP for kasabwa show mo yem. Ye chichi MPP for left right center akotro bibia ne ache wo kan bibia ne ache. And the fact say what come on to call it those fools to order say o support them. In fact, we say chiri. Na MPP mebu no say men kan say ba konchiro. And asema ye work achire won ne say e da wo party NDC be ko opposition no. Wabusiafo wo hu ma sharaf, oba sharaf ene unuan Ibrahim Mahama mom keka ho no. E same emra, Ghana mra no. Any same police structure, any national security. We will come after all of you, one after the other. When we Sharaf events, boxing events are organizing with Bukum Boxing Arena. Omano sa luxurious casual. Oma organizing over time. No. And that NDC be co-position. They will account for every one of them. And you see, the obnoxious bail condition I'm going to chairman to me so other MPP for some. They will see a fearsome crescendo of that kind narrative. And President Mahama, who say, we yen Shanghai, a shetri, MPP social media activists for a violation of fundamental human rights. I swear to God. And you see, Unia Ibrahim Mahama, oh my God, Japadia, Muria Edemano, Moses Ademano, that my mind is not my German. Me say, yen is our phrase, where die MPP, a beba power, and then NDC be co-position, Unia Ibrahim Mahama, he will have a lot on his plate to deal with. I'm telling you, when you see, Mufrin say be a move, and now for MPP, and you drew on you will call upon your friends to intervene. But this is the strategy. And remember, you know, MPP, a drew on us, MPP need be. Yes, or Baba intervene, we will call that person out openly and we will unleash the youth of MPP on those people. And how are Saffron, you better treat them MPP. And we will disarm them, we will make sure say they wouldn't even have a voice to intervene. And to say, I will say, yeah, a drew on when I am a mobile frame on now before MPP to intervene there, and you are deceiving yourself. And some strategy said, oh, Echo 2028, I'm mobile categories, mobile frame MPP phobia, musica, or Mundinia campaign, near mobile Mendy bridges. I am say a Nuna mobile in 2028 to offset Star Abura Moody MPP. Social media activists, MPP4 in 2025 and 2026, the end now gone a mood. The point that I want to tell you, say, Saturday we will never let it go. President Mahama, we will never let it go. We will never let it go. We will do my year as president now, Kotenfia. We be the court Aquaniaba. We be the police station Aquaniaba. Only we yere any woman, any woman. I swear to God, we promise our MPP Melbourne, as I'm in control, and as usual. Me catch the MPP for no. Where be through one more be say ye de ye law and not die ye de ye book to say muna munja man and can. Ubeti wini chase. Me pa bo chobo tagi Kevin amatela mame. Kevin ojai tela me pa chobra.
ai womu nimu no a omote Ghana no omo na ya otu mfuturo gu omo enim no mo agye by me no na te Virginia minimu situation minim baby a wote wono wagwa kwaje mental health card a ekyerese wabodam wadwen enye adwuma eno nti no unye adwuma nti uti low income aban ama nkrofo mo yaresa no low income ena wutim ena waji contract ama NDC for ena wudi mpanyinfo atem ama ya sesika e de fifie e de abrew Kevin se wudi agra mete woto ama yetu we fi low income no mu me no net I know where you live wudi agra mete woto ama yetu esi abontene se waso afofra enye yewura kufo wa bobra o kufo wa bobra se wo bebisa se kufo eden no start ye ena odi wieye bisa se eden na kufo an start a odi wieye because ekwan a kufo ye hospitals osiye Hipic odi ye koye kufo buses odi baye free health insurance odi baye yenkwa wo nkwase afo te se mu odi baye Jubilee House a yetim kufo esiye eno ti waso wa fofra fatina baby din say NDC for ahanwa be careful, know where you shouldn't go and know where you should go. And yes sir, ye memma ye two we si abonten. One basement one ye di ama because of ose wa board ama ya ama card ama uti basement on. Se wo ye be man na se fee na uti amisi pie free basement on ebra soro. Say your property and I say who spend this ka e de han dan a misi pie free basement on nebra. Ya hwe bema na nsa ehyehyehye no bo wo hyehyehye no bo hwe preko Kevin Taylor bola bed me say na say u bipolar no ana wo dan no ba na say u pe obi edi na tema fa weni kwakere wo bo ase u papa mpanyin bone kwase ampanyin na wo kwa kodi wo ma metwe na wan hye condom no no ene nam no so man kwase apanyin ti se wo abawiase anase wo sori na wo penso a fakodi wo maame panyin bone kwase apanyin na wo no so wo kwakodi kwase apanyin kote a obawiafa posunontu no woji wo kwase ase abawiase ene Ghana for hetete Kevin Taylor won shata de pada yehu wa won shata de pada anope MPP fo ye ni abrese krodom de beba bestia ne se ye beto snap kosua ne aburu nuya mabo adeja ye bobo adeja mema ne ma e ma de ye bo adeja bodua e kopapa eye adwuma ntem enti ne bestia se ye beton kosua mo ton so amonto asante kosua efie kosua ne bi ene snap na mo modua yet now memu NDC for TikTokers mpanimfo ne nkwala di atem ekensem akese kire na nado ede ne yila wawu nyina aka kire ne se na nado na eku ne yire yankwachi obi a o ensem NDC for kan ya kese mesofu bi ne kan wa yemfantini wose abode yanchi obi a o NPP ni bi kwakan na bi asem bi no oni atam won treti obi akwa ese ya meche no ye papa na na adunya nkopon yesi asuo mu hene a papa ya na anyu odi bi be hwi mu obedi di MPP fu atamu wa invite ne se wakeka se onye wo hene papa enti wa invite no wo police station won mela anope ya NDC fu ansa hjem o kwa no makwache na tum na wahene ya beto ba ka kire se bawomia wani panum na gina ye ni nyina ye sankwas wanyi twe enyi adoa wo so mo ye sankwas omo ye criminals MPP for ye criminals obi a meche hu se MPP ni kura sekan ana okura tuo ekum obi papa obi an ka hwe ankyera na anu ya wo sa de bi bebom dadilum badia behwim wo di bebom na nsanya ni na awotwe ende wanyo obi hye wachi wo se papa no na na adunya nkopon akeka se wonimu asuo wonye wahene bia ene nti wa invite no ya meche no enti ya wakabi ma menka bi mu ana ya wakabi ma menchew
jeje mpa na yesi na ni eden sa ansem hunu we jeje wa medibi sa muade we wa medibi ye chew no that time na yesi nya kabi mami kabi ene ye wa kabi mami ana kabi mami kabi na atwa mu amka nkire ne ye hwe se de ye kasa afa kabi mami kabi na atwa mu amka ye wa kabi mami kabi mu o ede na ekoso yi ensem akasi NDC fo ma na omo memma ka wo app yi so pa no na no onyan na kwa se panin ni wo mu fie timi begina ho na na do panin mu etese emaya memu anketu adantamo empanimfo a so mu hunu nyansa ensem omo ka to papa we so ekangu nanim asene bawo mea so bawo mea kula ne ma de da wo ayim obi anka hwe ankere wo mo efi say politics de obi atimi ka na adwene a opekere wo by NDC fo hunu say ye politics ni afa ne personal ni ye kan sama kese ni wo mumomu no ya nchi wo mo hwe app yi so a me wo kwafo bebre video wa ensam wo mo kan ye ya no kware so mo kan fa ye ho aye de se ye de ne wo mo a ye ne wo mo aye kra de nye yasem na empanimfo minitimi kakasa bi nkire asiedu nkatia ana mahama adwenkyere de nyina ye bekire enso no na nadu mu jato ho sede wonantwie ni dua anka ne to okonfo anka wonsam aposo ubejem jeje ojemu ayile suo jeje ojemu ma akofo ayile suo no kofo ojemu ma tamils ayile suo na tamils jemu ma mahama ujemu ma nanado susa asa bejemu ama emle ye ni nkaso awiase na kurukuru a awiase twa no ho bibia timi sesa o eya abatuo nya se NDC fo mo tena so mube free power mo dia musi mube twa 20 years kola mube free power ene emma so o ma wemu Ghana ha na Mahama na wunya sitting president 2016 na ya tutia opoto wunya 34% ena wunya 34% ena wuchinchi mwa 2020 wo se lusu ye ena 2024 uba 2025 uba power sa na o me ya batwete ye amai maintain say one party diso da ade ahenie sabi otumfo me bom mu na mabom mu as me bo odi amabom mu as eno pe no bi ntimi ntu na se president monhwe ne ma biye ya papa nyame cha wachi wado bakwa aba hwi ni ho abeyew papa we di abedi MPP fo atem obi an invite na anchi no ewiase di adane edani ewuo wo ho yale wo ho edam wo ho enifra wo ho stroke yale wo ho na monhwe ne ma biye